Captain, Oka Sembia, because no can see a cramming one, dear. I find my Wuntumi. Most actually number 15. Ghana for a umpire man, a big in 15 years. 15 years. I'm saying it on TV. Yeah, now do for one umpire man, Wuntumi. Now do for a umpire man. Because my answer is all over the news. What was this here? I am seeing it. Say actually number 15. Now better TV is to see a jail Wuntumi 15 years. 20 years no umpire. Now, Otia owura bi na so. Owura na nyese wotia owura bi na so. Nipa na watia ne na so no. Oni nipa betena se bedi nkomo ama na nya nkwa. Enya freedom. Freedom ye fa hodie. A free de wonamu no. Watia na bone so. Abusia Prophet Rojah astomo Onia TV na wotremu se Onia TV kwa wokọ no enne no eka ho a na empredunie ya wapiemu e wo TV interview na abusia abra wone Captain Smart e kasa na Prophet Rojah e kire se honhom no esane ye no ka se hwe no hwe na ne ohu ye ne se eye ye Chairman Wuntumi se empaibo mu anya den amfa mano a wo hu se ye de na kwakoto efiase 15 years na Prophet Rojah e kire se nipa anka wobetimi aboa Chairman Wuntumi nso no hwe so nso mu wiase no ho se saa nipa no wetietia ne naso de denti enya ade se emwa bi ebetimi abentani abusia se na dofo ama empai mu anya dende a ene na ekamia ye se enya mama party nko na betwa 15 no Chairman Wuntumi nso 15 years ede na ni mo no so ebekwa akopie mu ewo ensamo mu ebekwa akopie video na Prophet Rojah ekan na ansa na yekọ no mekai wo se eye too much gh mesro na we mi subscribe button no so ya kai se wo de be on be kan so no upload mi to mpe only first person ya usabidi kan kabusia yenko tie se ne Prophet Rojah wode enkomhye no egu for mabra na wote Onia TV one Captain Smart eye morning show na Captain mesra wade ba ko na se obema me kwan a papa ya o share space a ojina we so obema me kwan ya makasa no na bompa ya ma no Where? opani no share space jina ho Na kwa me. opani bi jina na chi ye freni nyaako no can see before God in Papa bi jina na chi. God in yako. Papa bi jina na chi. But the TMA, ye de akonya bi be ma. Can I pray for you? Betumi abompa ya ma. Tie pon. Ye pon. What can I say there? Pon no abo aman. The pon me bompa ya ma. Now, this year I'm favor. Next year in favor who nyina 4 months but won't year the least mistake obe o next year no ndi year bio year die safo nyina da 2026 Captain Oka Sembia because me no can see akra me hu ade bi afa chama Wuntumi ho ma see actually number 15 Ghana for a umpire man e be jail in 15 years 15 years. I'm saying it on TV. Yeah, now do for one umpire man, Wuntumi. Now do for a umpire man. Because my answer is all over the news. What was this here? I am seeing it. Say actually number 15. Now better TV is to see a jail Wuntumi 15 years. 20 years no umpire. Now, Otia owura bi na so. Owura na nyese wotia owura bi na so. Nipa na watia ne na so no. Oni nipa betena se bedi nkomo ama na nya nkwa. Enya freedom. Freedom ye fa hodie. A free de wonamu no. Watia na bone so. Na communication bi koso wanachi. Nyame amma na brabo mu a Ghana fo nyina wo come out to see say Prophet Rojah ko kan Captain Smart shoes. I am seeing 15 and 15 ebi so medaso. Captain say Krowra ohima so won say me video na me kan date ni time a asante ma edie me be kan ho asem e kan de wo ba fufuro nyina asem ti me
ni say we anya hwehwe mami sika tibidi as me say na dofo otie mi a yenyi politics nto nchen se na dofo otie mi a otia bema bi na so na bema na di nkomode ni na sifom eye 15 ene date yes empanifo 30th October ene 30th the 15 ko kan 30 ho eti de oye smart na maka asem wo hase Jabenya 15 abenya 30 abenya okabu monya say 45 Captain Bache ento aso Wawie me misa questions na aka Echana obey all night. Echana me all night no. Me call night. Call night. Ntanko. Nipa makona soro all night here. Amakwata so my name no mine. Aha. Na je Pentecost 4 year all night there. Ba captain metimi abisa wasem baako na wayima no. Okay. And mama ise me dani host no. Dabe na de maka achire we start yetu ho na. Hey. TV so ha. O kan sisi ama me. Saka ya pon amene obedi wo. Debi. Azaya de asem no kwa ogina opa no ye. Mami muaye na me kona me bompa ma hunu mpa ya me bo ama. Aso be ka she me ma wo dade ene nke ye sha ase afri ne. Isan say morning host. Anya anu ntini ye de wo oba Ghana me ka asem bi kire pani bi say mumo me ho ban na mumisam say Rojah de na Awurade aka ni ya katwia Awurade say mabeka asem bi afa 2026 ho say obi ote ban ba bi ensuo wo bia no ompe dan na wontu cause 26 na wo ba no odi nsuo be fa nipa papa we say nyamba yo ba captain say journey no wan sha se na and now me ni asim makans me akire na ye Thursday up to a week sene ubenya ti ade serious awa me oni nyina betutu agu mhyem say what anya pia wie anya secret bio the forces of the earth no ebe sorry fight say omo ma de ye kan mam ba hunu say na Yesu ya agenkwa na so na janyansan mu no de ni sie nti free na ekọ manya de atodwa awie nti fa ho sie attack ne beba a week today Wednesday de eche Thursday obeba betena wo show isu aka say attack e wanya no aye 1 week 7 days abana ntimi amaje wo nkwa de ya wate nti wo 7 days journey bi da wanim ena anadwo bi ena 7 days na next week Wednesday anajo enko ani musukura ombeba pa all the forces of the earth ebe rise because when you were here intasemu a obi anim anam dia tudwa nti de otia konwa so ne ho be nahi de obepa konwa atena so ho be nahi nti ma frɛ okon ama na oye okonfo oye warrior nya ne na obe okonfo the captain o sha ase da bai we host ni na anka said this year and the awie tinka yenye no next year ti next year me kan babi ogina bia mi gina ekon 1 week ekon no wa postpone 1 week kon de da wani muntimi nya ho because mo wa bontin twen make us say I'm seeing say the forces no eko waves nati waves ni sunya TV no ano no wa hinta semo ese wadaka no mayi apie no di free na eko na mfo bi betwe omo ho apunu bi mu beto e mane hawo to dia wose ato bie die bebie hu nko parliament house nko ya MPO Ghana president minka yi akura de be di president ni nkire wa
Derby. Come on, 20. Derby, yeah. Oh, yeah. Okay, good. Come in, Mount, yeah. Ro. No, I can't January near best year we in. My friend said, then be sitting at me by your interview. Sabe yin sembia wakekano ne nkomso bia wahehye na Yehowa sada minim sa honestly come fa omba mpacho mawie nti afide wawie o se ma mento aso nti mawie nto aso captain wo one prophet bi ma Ghana me kan Ghana ka metimi aka area kura menka aseba me ye ne Ghana anya se bia me ka owu honko asemo batuntum kese bia edim empanifo me pacha onye president we prophet way is not for president but tuntum kese pa bi wo yanimu a ede aman panifo eba ye 1 year da yanim e tuntum kese nipa prese ye pese ye hu nipa wa wuda ho ba wo boa amema ye kese nkrofo bi ba hwira de bi a mo hwire saa de na e be take 200 years asana de no ma hwire no manya bi asa na mu ende be ma na hwire captain Eddie makana bebu ya nensam no na yakwa kotia ba na we na Ghana 40 ensem ni di na omude omadwenche ba ne bi etrese se ye de ani fam e wo man Ghana mu na se ye pe obi a ye be kasa chema Wuntumi eteten na so de a ene na ye ka kan ye ni a ye betimi abo prophet Ohusu Bempa edin ye betimi abo Owura Kennedy akomprakun Japan din eni wo mu a ekeka ho ntebusia asemisa na kwakwa se aso Reverend Ohusu Bempa anase eye honorable Ken akomprakun Japan anase empoyema mpanin John Dramani Mahama ba ba beto aba no ensem ya chema Wuntumi eka ede fa no hono abusia enye nsem ketwa mesa se obeja wadwenche sampeni fu emi esa susu mu wan ena chama Wuntumi eteten na so a enunti emma Wuntumi enya no ho enidi mu ase anya ye a 15 years ede na nimu woja comment no e wo comment section ho sana na afi we mi subscribe button no so e too much gh ya kai se wo de bell no be kan all the social media handles so ko ho a e too much gh o subscribe like ya share na afofo nso enya bi ahwe medin e the dark gold